Tema dana sa Barbarom i Eldarom. Evo ga, 12 sati 32 minuta, poštovani slušatelji, lijepom pozdrav, dobrodošlica. Još jedna tema dana na talasima TK radija. Poprilično smo raspoloženi, uvijek smo raspoloženi kad je sunce vani, nekako je lijepo. Raspoloženi smo i zato što nam se približava petak, pa dolazi i vikend. Kaže da će isto biti lijepo vrijeme za razliku od onog koji je iza nas. U svakom slučaju, evo, želja nam je da i u današnjoj temi dana TK radija, ovako putem radio talasa, prenesemo neku pozitivnu atmosferu, neke fine vibracije i do vas, jer znamo da je situacija i više nego teška. Svi oni koji rade, svakako im je teško, oni koji ne rade isto su na velikim mukama. Evo, tu su i protesti radnika, evo imali smo to i danas, negdje otprilike za sat vremena će krenuti sindikalci u Narodnom pozorištu Tuzla, dakle i tamo ima okupljanje. Ekonomska situacija čini se i više nego složena, zbog toga smo se mi odlučili, a naravno svi oni koji su pratili temu dana na talasima TK radija jučer, kazali smo da ćemo danas govoriti upravo o tome. Ekonomska situacija u BiH, koliko je teško, odnosno koliko nam je teško, šta i kako dalje, šta činiti. Struka je uvijek dobro došla kada govorimo o ovim temama, ali naravno Barbara je tu da vam da detaljnije informacije oko toga koga smo danas pozvali u studio i šta namjeravamo obraditi u narednih 40 minuta. Baš tako, najprije dobrodošlica i od mene, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jednu temu dana TK radija. Evo nas negdje na sredini, je li ovo danas sredina sedmice? Ovo dođe sredina sedmice, evo, nama radne sedmice, da tako kažemo. Nekako kad osvane četvrtak, onda je vikend već izvjestan. Nadam se, kolega Zlatane, da nemamo nekih problema tehničkih i ako ih imamo, da ćemo ih otkloniti u narednih minutu ili dvije. Kažem dobrodošlica u još jednu temu dana TK radija. Eldar je već dosta podrobno objasnio o čemu ćemo danas govoriti. Pomenuo si struku, uvijek nam je drago kada preko puta nas sjede mladi, vrsni stručnjaci, ljudi koji jednom novom snagom i jednim novim znanjem žele otkriti neke stvari, evo ja ću tako kazati, ili možda nazvati stvari pravim imenom, jer u Bosni i Hercegovini često imamo situaciju da se stvari i ne nazivaju pravim imenom. Ne žele se nazvati pravim imenom. Da, veliko mi je zadovoljstvo u studiju TK radija pozdraviti magistra ekonomskih nauka gospodina Admira Čavalića, koji je ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobrodošli, ugodno se osjećajte u studiju TK radija. Lijep pozdrav vama i hvala na pozivu i želim da izrazimo stvari velike pozdrave vašim slušalcima. Evo, lijep pozdrav i od mene, naravno dobrodošlica. Moramo isto kazati da svi vi koji ste redovno uz temu dana na talasima TK radija, znate da od ponedjeljka ovdje imamo onako baš finu pomoć kolege. Baš nam je živo. Da, kolege sa 3. godine, odsjek žurnalistika, Filozofski fakultet, tu su kod nas na praksi. Nadamo se da su zadovoljni i da će evo otići sa nekim dodatnim znanjima ovdje. Biće tu s nama 3 sedmice i onako baš nam je drago, došla nam je i neka pozitivna energija. To je ta mlada snaga o kojoj sam govorila. Gdje god da dođu mladi ljudi, nekako uvijek je lijepo. Oni su ne samo tu da bi posmatrali šta mi radimo, nego Barbara, Boga mi, itekako aktivno učestvuju u kreiranju i realiziranju našeg programa. Pa ću tako kazati da su kolegice Merima Džibrić, ja se nadam da sam dobro izgovorio, Mina Ahmetović i Majda Hodžić, evo one su tu s nama u studiju. Mašo, vam ne možete ih čuti, ali evo nakon 2 sedmice, evo u 3. sedmici bit ćete u priliku čuti i njihove fine glasove o koji, evo po mojim nekim procjenama zadovoljavaju ovaj audio dio koji se odnosi na radio. Da ne dužimo, one su
se dakle potrudile, bile su na ulicama, uglavnom su to radile u Tuzli, je li tako? Da. I napravile su nam jednu anketu. Evo, Barbara će vam kazati Da. šta su to pitali sugrađane, pa odmah možemo i poslušati prvu koja će nam poslužiti kao uvod u razgovor. Danas imamo evo 2 neka pulsa javnosti. Za početak ćemo poslušati. Postavili smo jedno na izgled jednostavno pitanje kako građani ocjenjuju ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Čućete, nije nedostajalo ni onog bosansko-hercegovačkog duha kod nekih odgovora. Kao i uvijek. Da, uglavnom građani to jesu nazvali pravim imenom. Evo, predlažem da poslušamo kako su građani odgovorili na pitanje kako ocjenjujete ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, što bi nam je bio šlagvort, profesore Čavaliću, za razgovor u studiju. Po mom mišljenju, ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je daleko od idealne. Katastrofa. Nikad bolja nije bila. Pare nisu problem, para nema. Grozna ekonomska situacija. Kako će biti kad nigdje nemamo nikakav usaglašen sistem, nigdje ništa ispravno, nigdje ništa ne funkcioniše kako treba. Teška, pogotovo ja sam penzioniran, nemamo slabo, primanje nije na vrijeme, onda narod omladina nezaposlena. Evo, čuli ste, dakle, ukratko, katastrofa. Zaista jeste katastrofa, evo to se može tako prevesti. Najprije ćemo onda i čuti komentar magistar ekonomskih nauka za sve one koji su nam se malo kasnije priključili. Admir Čavalić je s nama u studiju. Evo, komentar na ovo, ne znamo Je li ovo ekonomska slika Bosne i može Hercegovine? kazati, ali evo, čini mi se da je katastrofa baš tako. Pa gledajte, građani su kazali svoje, moram vjerovati građanima, ja kao ekonomista nikada ne mogu kazati nešto suprotno od onoga što kažu u stvari građani, što kažu finalni korisnici, kupci. Međutim, volio bi nakon samo da spomenem da čak i ovaj pesimizam, sam pesimizam u ekonomiji košta, jer da imamo, znači, pogotovo optimizam, kada govorimo o optimizmu u privredi, optimizmu na tržištu, to se danas u savremenoj ekonomiji izrasto cijeni, naročito u oblasti takozvanog socijalnog kapitala, koji je posebno zastupljen u skandinavskim državama. Šta to znači? U stvari, kad građani očekuju, znači imaju veća očekivanja, smatraju da može se nešto primiti, što smo mi imali možda poslije ratnim periodima, to je jedan plus za ekonomiju. Tako da moram kazati da naravno građani komentarišu kakva je situacija, kako oni percipiraju situaciju, međutim čak i taj pesimizam nas građana košta. Evo, U ekonomiji nema ništa besplatno. 6 godina, 6,5 godina, evo ne znam tačno, nije ni važno, ali i 5 je puno, 6 godina je puno, izgubili smo tapkajući u mjestu. I evo, zalaganjem ponajviše ministrice vanjskih poslova susjedne nam Republike Hrvatske Vesne Pusić, koja je zajedno sa svojim kolegama u Europskoj uniji učinila sve da nam se malo nekako progleda kroz prste, da se obrne redoslijed nekakvih uvjeta koji evo u protekle 4 godine nismo ni maknuli, ni ispunili ni jedan. Desilo se to da jučer konačno ljudi podigoše ruke i rekoše evo Bosna i Hercegovina, konačno nešto ste potpisali, pa vidjet ćemo šta i kako. Poprilično ste ozbiljni i evo došlo je do toga da nam je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju konačno tu, on treba da se potpiše za nešto manje od mjesec dana, ali nije ni važno, on je odobren, dakle sad je u pitanju birokratija. Ono što nekako smo svi dočekali posebno sa oduševljenjem, znamo da su u protekloj godini ili proteklih godina predstavnici Europske unije onako uporno pokušavali da nam objasne da gubimo milionska sredstva upravo zbog toga što ama baš nećemo da se pomaknemo nimalo, pa ti famozni IPA fondovi koji u biti, evo kad kažemo IPA fondovi nešto znači ili ne znači, nebitno je, za BiH tamo ima jako puno novaca koji stoje i evo ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju konačno nam pruža priliku da evo dohvatimo taj novac. Da se stabilizujemo i pridružimo. Da ga konačno pametno iskoristimo, a ne iskoristimo u vile, avione, kamione i ostale stvari. Dakle, kontrole će biti jake. Možete li za naše slušatelje, a evo Boga mi i meni dio nije jasan, objasniti šta
za nas znači to što je jučer jednoglasno odobren sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu. Pa gledajte, prije svega moramo kazati da je riječ o izuzetno važnom sporazumu za Bosnu i Hercegovinu, naročito u kontekstu euroatlantske integracije naše države. Iako se, znači, možda ni u medijima među građanima ne postoji neka euforija, zaista, iako moramo kazati da smo među posljednjima u regionu koji su potpisali, stvari koji su dobili odobrenje za dati sporazum, uskoro ćemo ga, ako Bog da je, potpisati, moramo izraziti izuzetan optimizam, jer vjerujte mi, naročito s ekonomske strane, sporazum je bitan. Zašto? Prije svega možemo ga naravno posmatrati u kontekstu korištenja sredstava IPA fondova i raznih drugih sredstava, znači prije svega to je možda prva stvar koju šira javnost, znači koju će zapaziti, koja se spominje u široj javnosti. Druga bitna stvar jeste što dolazi do veće integracije između tržišta Bosne i Hercegovine i tržišta Europske unije, što je naročito bitno za naša preduzeća, znači naše kompanije koje u stvari dobivaju neke EU regulative. Znači dobivaju zeleno svjetlo dodatno za izvoz, je li tako? Jeste, dalje za izvoz, čak da učestvuju u nekim nabavkama, javnim nabavkama u okviru EU, da mogu... Stvar se otvara tržište puno veće. Da, otvara se stvar što je normalan proces, to je Hrvatska prošla, znači davno normalan proces ekonomske integracije, jer gledajte, Europska unija, za ove slušalce da napomenu, Europska unija je prije svega nastala na ekonomskim temeljima, to je... Zajednica uglja. Uglja i čelika, uglavnom ono što je bitno je stvari da to je ekonomska prije svega unija i govorimo o ekonomskim integracijama. Izvinjavam se što vas prekidam, i zvala tako Evropska ekonomska zajednica. A zašto? Volio bi opet malo sad idemo dalje u ekonomiju, jer gledajte, najlakše se integrisati, su znači, historija nam to pokazuje, najlakše se na ekonomskoj osnovi integrisati. Tu smo se nešto najbrže pomirili nakon rata. I nakon rata i ono što je interesantno, jedan veliki francuski ekonomista i pravnik Frederick Bastiat ima jednu dobru izreku, kaže, kada robe i usluge prelaze granice, onda vojnici ne prelaze. Što znači trgovina je uvijek preduvjet mira, dobri odnosa, stabilizacije, integracije. Robno-novčane razmjene. I to se, ono što ste kazali poslije rata, znači to su entiteti, odmah se te granice na ekonomsko... To je nestalo, nema tu entiteta. Nestali svi danas ne postoji. Sad imamo mogućnost da izbrišemo i granice koje nas odvajaju od razvijenih zemalja. Od razvijenih zemalja Europske unije i mislim da je to je drugi segment, znači. Prvi je bila onaj takozvani ekonomiji easy money, jednostavan novac, što se vrati, što ne mora znaš da je to toliko dobro za Bosnu. Naročito iskustva korištenja IPA fondova drugih država, danas članica Europske unije. To je drugi segment, znači da dolazi do otvaranja tržišta, što je u stvari čitava ideja Europske unije, da dobijemo jedno jedinstveno tržište i to je možda najveći benefit dugoročno za Bosnu i Hercegovinu. Ta integracija tržišta EU, slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi i svega. I treći bitan faktor kad govorimo, znači, o jučerašnjem sporazumu, kontekstu sporazuma, jest u stvari sve te reforme koje idemo dalje, znači Bosna i Hercegovina što prihvata, reforme, znači naše ekonomije u pravcu liberalizacije, deregularizacije, smanjivanja fiskalnih nameta, jednostavno da učinimo našu ekonomiju konkurentnijom, odnosno bude konkurentna kako bi mogla ući u europsko tržište. Mislim da je, po meni kao ekonomista, naravno ovaj drugi faktor otvaranja tržišta je najbitniji kada govorimo o samom kapitalu, ali ovaj zadnji faktor u smislu reformi, znači pravni sistem uspostavlja poretka prava, pravnog sistema, bazne infrastrukture, zdravstvo, transport i tako dalje i naravno ekonomija, dalje otvaranje, skidanje nepotrebnih regulacija i tako dalje, možda najznačajniji dugoročno za Bosnu i Hercegovinu. A koliko je nama reformi potrebno? Koliko smo mi u stvari u nekom pogrešnom modelu? Dosta zaostajemo. Nažalost, Bosna i Hercegovina po nedavnom izvještaju indeksa ekonomskih sloboda, Heritage fondacije, nalazimo se na drugom mjestu u Europi, ali se volim našaliti od zada. Znači, Kosovo je... Zabrinu se. Nešto nije u redu. Ne mogu da vjerujem otkud mi na drugom mjestu. Kosovo je poslije nas sa trendom da nas prestigne. Ovo mi dođe kod nadrealista. Dobro, i oni čekaju, oni su jedini ostali bez, još oni čekaju sporazum o stabilizaciji. Zato su iza nas. Naravno, možda u kontekstu
su, ako opet se šalim sa kolegama iz Srbije, oni ne priznaju Kosovo, tako da smo Onda smo na zadnjem mjestu iz pozicije Srbije. Sad gledajte, šta to znači? To znači da je ekonomski građani Bosne i Hercegovine, da je privreda Bosne i Hercegovine, preduzeća Bosne i Hercegovine jednostavno ekonomski kazano imaju zavezane ruke, najviše su da kažemo ograničene i raznim regulacijama, nepotrebnim propisima, porezima i tako dalje, da jednostavno ne mogu da konkurišu na inostranim tržištima, čak i na domaćim tržištima. A kako se to pokazuje? Pa drugi izvještaj Doing Business Svjetske banke koji nas stvari opet stavlja na zadnje, odnosno predzadnje mjesto kad govorimo o konkurentnosti naše privrede. Jednostavno, zašto preduzeća ne mogu da budu konkurentna? Pa ne mogu zato što nisu ekonomski slobodna, a zašto nisu ekonomski slobodna? Upravo zbog nedostatka tih potrebnih reforma koji davno smo trebali da krenemo u to. A nije da sad mi nemamo uspješnih privrednih priča, nije da mi nemamo uspješnih biznismena, uspješnog biznisa čak na Tuzlanskom kantonu. Uvijek se vraćam na priču koju je naša kolegica Edina Fazlić radila u nastavcima, promovisala upravo uspješne poduzetnike s Tuzlanskog kantona. Mene i nas ovdje iznenadila u stvari priča koliko mi na Tuzlanskom kantonu imamo izuzetno uspješnih poduzetnika, privrednika, ali upravo zbog te nemogućnosti da budu konkurentni na europskom tržištu, oni su osuđeni i zatvoreni na svoj uski prostor. Veoma dobra opaska i tu se radi na drugu stvar. Gledajte, u Bosni i Hercegovini, mislim, kada pogledate, kada krenete od Hercegovine pa gore, znači sjevernije, Sarajevo i tako dalje, dođete do Tuzlanskog, da je toliko uspješnih priča, uspješnih preduzeća i to trebamo više i više naglašavati. I to je normalno. Međutim, pitanje koliko smo izgubili, znači u isto vrijeme, koliko smo izgubili takvih dobrih priča, potencijala. Jer im je ponestalo snage. To zove oportunitni trošak u ekonomiji, znači koliko njih ne vidimo, znači koliko ne vidimo, koliko smo mogli imati. I ono što moramo opet, kad držimo ovako predavanjima, volim postaviti ljudima jedno pitanje u smislu šta je dobro za ekonomiju, da imamo veće budžete ili da imamo više takvih ljudi koji privređuju puno budžete. Na prvu odgovor je, znači, čak i u medijima se ide da je povećanje budžeta a priorno znači da je... A mi samo brojimo o budžetu. O čemu mediji o budžetu? U stalnom rebalansu. A gledajte, upravo budžet ne čini ekonomiju, nije ekonomija budžet, s druge strane ekonomiju čite u stvari ovi na hiljade, čak u svijetu na milijune poduzetnika, oni koji pune. Sada ja kažem uvijek dobro imati više njih, a manje budžet, nego suprotno veći budžet, što možemo većim porezima postići, a u stvari da nemamo ljudi koji će puniti taj budžet. I tu volim kazati, znači, tu se malo iz građanima, onako kad imamo neke javne tribine, kažemo, lijepo je da pored vas uvijek je dobro, i to je Adam Smith, otac ekonomije, prije 300 godina zaključio. Dobro je da imamo što više bogatih pojedinaca u društvu, jer jednostavno društvo je bogatije kao cijelina. Što znači uvijek je dobro, volim ovako bosanski kazati, u mahali imati jednog bogataša, da kažem čak i milionera, pa da se opet dalje našalimo, ako ništa, dobro ćemo večerati kod nje kad odimo na večeru, ali s druge strane ta mahala je bogatija, jer gledajte, bilo što vam se vama desi, znači neka ne bolje. Uvijek je dobro imati kraj vas što prosperitetno. Moja ulica je zakazala s milionerima i tvoja zgrada. Naravno, ovo je suprotnosti sa onaj bosanska zavist i to ide u suprotnost ta ekonomska logika, ali eto, onako, ja volim to. Sad ovo sam htio govoriti. Morat ću potražiti milionera u svojoj ulici, a evo delegiram se da to budem ja. Ja te toplo podržavam jer ću odmah doći u tvoju ulicu, to smo se dogovorili. Nego ovo sam htio kazati, mi često govorimo, evo, kriva nam je zakonska regulativa, krivo nam je ovo i ono i sve živo krivimo i tražimo opravdanje za svoj nerad ili nekvalitetan rad. Pa onda će se Barbara sjetiti kad smo ovdje kroz studio TK radija u ovih posljednjih godinu dana prodefilovalo je jako puno predstavnika različitih privrednih grana. Dakle, poljoprivrednika je bilo, čini mi se, najviše. Dobro se sjećam kad su bili mljekari, a pretpostavljam da će se i ti, Barbara, sjetiti. Gdje se neće sjetiti tako brojne emisije. Naravno, brojna ekipa. Kad, evo, sad je isto tako aktuelno ovo oko mlijeka i mislim da će resorni ministar Šarović, koji je u onom proteklom mandatu, do duše čovjeka smijeniše, vjerovatno zato što u stvari znamo zašto je bio smijenjen, taman je napravio nešto dobro.
za očekivati je da evo, čini mi se da je upravo prstom baš u jedan veliki problem, jer ako ništa Šarović je navikao da ga smjenjuje. Tako, otvaranjem ovog tržišta za mlijeko čini mi se da ćemo poprilično, barem na jedno oko, bolje progledati. Pa smo pričali priču o izvozu krompira, tako je, se. ali govorili smo o mlijeku i onda je, evo baš čini mi se tu preko puta mene sjedio jedan proizvođač mlijeka koji eto baš nešto i nije bio sretan, pa za Boga ne znam koja se to čistoća mlijeka traži, pa ne znam što bude, ne znam da li se može sjetiti kako je to bilo. Ali je čini mi se ili ti ili ja sam kazao pa dobro, ali ima jasna procedura i pravila i moramo se u Bosni i Hercegovini naviknuti na to da moramo poštovati pravila i propisa, a to nam je, evo sve sam to ispričao čisto da znači, evo kako ono kažemo pod A, prvo prokomentarišemo ovaj dio, evo uz svo dužno poštovanje i sve ovo da nam se otvore mogućnosti, da dođu ta sredstva, evo ovo tržište je najvažnije. Hoćeš da kažeš, hoćemo li se naviknuti na sistem? Hoćemo li mi stvarno, a mislim da ćemo morati, ako hoćemo da izvozimo mlijeko, boga mi ćemo, čini mi se, morati imati ispravno mlijeko ili doviđenja prijatno ljudi krivina. Kažu, kako mi volimo reći, čavo i to je to, znači nema to više povratka. I drugo, ali evo, upamtit ćemo, govorili smo o dugoročnim kako ih nazvati, nekakvim pozitivnim efektima sporazuma. Mene zanimaju one kratkoročne. Šta mi možemo očekivati? Evo već prvo, dakle odmah u julu, u avgustu ili do kraja ove godine. Kao što sam ranije kazao, znači ono prvo što možemo naši privrednici se ostvariti to prvo osjetiti jeste da im se otvaraju brojne mogućnosti da apliciraju znači neke nabavke Europske unije, da pokušaju registrovati svoje podjedinice Europske unije, a ima sigurno privrednika koji želi da to urade i imaju mogućnosti. Također krenut, mislim prije svega opet se vraćam, fokus se baca na reforme i to već vidite vašim političarima izvršnoj vlasti već da najavljuju već od sporazuma o rastu zapošljavanju preko britansko-njemačke inicijative, sve to vjerujte mi u proteklih godinu dana bilo u jeku ovog sporazuma. I sve te znači najave koje se moraju nažalost toliko ima. Oni su se u stvari kačili na nešto što nije bilo. Naravno, ali s druge strane gledajte, postoji tolika opozicija u javnosti, tu moram otvoreno kazati svim tim reformama, jer gledajte, reforme koliko god to je ono što sam govorio malo prije. Koliko god u našim, znači kad kažemo ovdje reforme, možda građani imaju percepciju da je to sad sjajno za sve i super, nije. Možda jeste za društvo, za ekonomiju Bosne i Hercegovine, međutim postoje određene grupe ljudi koji će biti pogođeni tim reformama i koji će možda izgubiti svoje radno mjesto, koji će možda, mislim, manje, naravno ne društva u cjelini, ali sad zbog takvi upravo su istopirane. Jer kao političar teško da ćete vići protiv toga, protiv javnosti i tako dalje. Mislim da tu malo i mislim da su sad u stvari posle izbora imaju 4 godine mandata, pokušaju nešto raditi, nema boljeg perioda za to. Naravno, potrošeno je već 6 mjeseci, znači. Već to nije 4 godine. Ali vratio bi se na slučaj, mislim, ljekara i dosta interesantno, ja bih opet postavio dosta provokativnije pitanje šta ako nam nije budućnost izvozu mlijeka, već možda treba da izvozimo i te proizvode, možda trebamo da izvozimo neke industrijske proizvode. Iskustva Europske unije pokazuju da se svaka država, koliko god bila mala, nerazvijena, specijalizirala, i to je u stvari po ekonomskoj teoriji slijedi da će se specijalizirati u određenoj oblasti. Pa tako danas ako odete u Slovačku, koju ja lično propagiram kao zemlju model za Bosnu i Hercegovinu, kad govorimo o integracija Slovačka je danas broj 1 u svijetu po proizvodnji automobila per capita, dakle po glavi stanovnika. 4 velike kompanije za proizvod. Ovo bi na kvizu pogriješilo 80%. Niko ne bi, vjerujte mi, ja kad sam bio za populaciju Slovačka. A veličinom, znači kao Bosna i Hercegovina, broj stanovnika, slična historija socijalističkog nasljeđa i tako dalje. Raspad zemlje, samo mirovni putem. Ja kažem, zašto mi ne bi, znači, EU integracije posmatrali u tom kontekstu? Da možda nećemo biti konkurenti u izvozu krompira, ali možda budemo konkurentni u izvozu automobila ili dijelova za automobile. A šta je sa električnom energijom? Možemo li mi tu biti konkurentni? Meni se čini da mi možemo s tom, evo recimo, električna energija i šta bi još mi mogli izvoziti? Teška, gledajte. Pamet izvozimo najviše. Pamet izvozimo, ali mislim, evo, ostado smo bez ljekara, ostado smo bez stručnjaka, dakle, evo, ti si, Barbara, bila na godišnjem kad je bila ova tema,
ali uglavnom kaže da iz ljekarske komore nadležni ljudi kažu da za 5 godina, ukoliko se Neće nas imati nastavi kolinište. ovaj tempo, nećemo imati ni ljekara, ni sestara, ni ničega, znači neće nas imati ko liječiti, da ljudi odoše u Njemačku. Zašto odoše? Jer tamo dobiju 5.000 eura. Mislim, u poređenju sa 700 maraka je velika razlika. Što je na tom fonu najinteresantnije, mislim, o tome su Nobelovac, Hayek, kasnije Talebe upisao i Crni glavu, dobra knjiga, znači o toj neizvjesnosti ekonomiji. Da ste pitali Slovake možda prije 20 godina, da li mislite na kvizu da ćete biti broj 1, on bi vjerovatno rekli ne. Da ste pitali građane Bosne i Hercegovine prije 20 godina, da li Bosna i Hercegovina može biti konkurentna u proizvodnji toaletnih papira i u supermarketima, ljudi bi rekli, ma kakvi, i da li trebamo ulagati? Danas imamo brend, znači najjači brend na Balkanu, Violeta, kada govorimo upravo o proizvodnji između ostalog toaletnih papira i naravno imamo najveći domaći lanac trgovina Bingo. Tuzlanski. Da, koji se upravo razvija, da ste 20 godina napravljeni anketu pitali. Ja se sjećam prvog marketa na bulevaru. Naravno, i niko to je sve krenulo. Ali to je bilo baš ne tako davno. I ono što je najinteresantnije, nijedan ekonomski ličar ne mogu procijeniti da će se upravo to desiti, već bi rekli, slušajte, Tuzla je temeljito industrijski rudarski grad i to je naša budućnost. To će nešto biti, ugalj, danas upravo kopanje, potkopavanje. Taj distributivni centar u stvari vuče čitavu privredu Tuzlanskog kantona. Vučete kako i to osjetimo. Ali gledajte i Violeta, isto da ste došli u Hercegovinu, ste pitali, on bi rekli, pa ne, mi ovdje imamo krš, kakav toaletni papir, vi ste normalni, danas imamo Violeta. Ljepota ekonomije danas, znači to je što tu matematičari malo tu i zavide, što jednostavno se ne može procijeniti. Ne možete procijeniti, naprimjer, da u Sjedinjenim Američkim Državama. Desi se neočekivano. U Sjedinjenim Američkim Državama prije par mjeseci je bankrotirao čitav grad Detroit. Malo ljudi zna, znači bankrotirao je grad, sportski klub jednostavno napustio, malo sportski klub napustio, drugi grad je preselio. To se tako dešava kad grad bankrotira, znači Obama nije ni prstom maku, znači grad jednostavno bankrotirao. Malo kod nas ljudi, kad bankrotira, ne znam, od porodice, malo je to i tragedija, znači zamislite grad jedan čitav bankrotira. Hoću kazati da je sve to neizvjesnost, teško je procijeniti i zato ja kažem, najbolje da pustimo naše privrednike i da nas oni iznenade. Da nam oni upravo sam to htjela reći. Savremena ekonomija ima taj faktor iznenađenja koji je vrlo jak. Nevjerovatan, znači, gledajte, Bill Gates iz garaže izašao. Ko je mogao precijeniti, znači, Bill Gatesa da se desi? Da će iPhone, da će Nokia velika pasti, iPhone će je zamijeniti. Niko nije, znači... Kamo, puste, srećeni na nas nešto tako. Da bi jedno radno mjesto u tom garažnom. Ali gledajte, ja sam toliko, evo, kada putujem vani, iznenadim se, znači, za aerodrome, toliko bosanskih kompanija za koje ne znamo, nismo čuli, radi neki sistemi koji u stvari teško je možda i ovako pričati o tome šta radi ljudi. Ja ne bi možda kao ekonomista znao objasniti šta čovjek konkretno radi, ali to radi. Da znate da ima toliko privrednika koji u stvari nemaju smisla da se eksponiraju kod nas, jednostavno ne radi na domaćem tržištu, sve radi, 90% radi izvoza, tako da mi za njih ne čujemo. Ja mislim, zaista vjerujem građane Bosne i Hercegovine u njihovu inovativnost. Mislim da imamo kapaciteta da ne budemo makar pola slovački, kad govorimo ekonomski, da inoviramo. Znači, Evropska unija, znam ste vi dobijate toliko tržište, jedno od najvećih tržišta u svijetu i samo je vaše. 21. stoljeću, znači i vi ste u stvari, imamo toliko inovatora, imamo toliko dobrih inovacija, ljudi poduzetnika. Samo, i zato ja kažem, ono što Evropska unija traži od nas, što političar treba raditi, samo pustite te ljude na miru, pustite im da pokažu šta mogu. U stvari nam sad trebaju dobri istraživači koji bi pronašli šta je to, po čemu bi Bosna i Hercegovina mogla biti konkurentna. I da im pustimo na miru i gledajte, naši ljudi u stvari kad odje vani to kažu, nije ni do sistema vani, već jednostavno zato što vani ljudi ne diraju, znači nemaju ni inspekcija, ni toliko poreza, kad registrujete kompaniju imate dobiti. Kod nas iskaču kroz prozore ovih dana. Da, dešava se. Mislim, ima jedan vic, kaže, malo da se nasmiju u supermarketu ili negdje je bilo u prodavnici u Bosni, ulazi pljačkaš i kaže ruke uvis, ovo je pljačka i onda ova prodavaca kaže dobro je, kaže ja mislim inspekcija. Mislim, što u stvari ona govori o sumornoj realnosti u Bosni. Evo, da mi, pošto ovako fino nekako završavamo ovaj prvi dio i kad slušam ovako neke optimistične stvari, nekako mi se, ne znam, vraća nada da ćemo mi ipak uspjeti bez obzira koliko se sve činilo crno, pa ću zamoliti kolegu Zlaju da nam jednu muzičku numeru onako za sve nas pusti, da malo predahnemo i odmorimo. Nakon toga, poštovani slušatelji, nastavljamo dalje, imamo zanimljive stvari, dakle malo ćemo
o bankama, o čemu mi o bankama, oguliše nas sve žive, dakle i s tim kamatama i sve ostalo. Da, na početku ćemo malo o mogućim pojeftinjenjima. Da, imamo i pojeftinjenja, dakle to smo u proteklim informativnim emisijama govorili, imamo i pojeftinjenja, a ima i poskupljenja. Uglavnom ćemo o pojeftinjenjima, bazirat ćemo se na električnu energiju, malo ćemo o bankama, inače to je jel se može to reći kamat, kako se kaže, politika? Možda kamatnih stopa. Kamatnih stopa, evo tako, taj stručni izraz malo se tu zapetlja, a evo, dakle, mislim dovoljno razloga da ostanete uz temu dana do kraja, 13 sati, 1 minuta, taman smo završili. Baš na poluvrijeme. Prvo poluvrijeme, da. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zašto u ovoj vukojebini sam ja odrasto, gdje ne smiješ reći da si drugačiji glasno? I zašto ovdje oduvijek je bio zastoj? Ja ne razumijem to. Kako da ovdje nikad nikom ništa nije jasno? I sad nam je i gore nego ikada smo na vrijeme mislili, sad ne bi bilo kasno. Ja ne razumijem to. Nemam para da to sudi ili mi žiran, makar budi steglo, brate, sa svih strana. Trebam pomoć od jarana, banka neće kredit dati, pustit će me da se patim. Skupa struja, skupa hrana, kirija od stana. Kako da ne vozim ja krntiju, već nešto pjesno? Iskrivio sam leđa, sjedište je tjesno, a klima je to šiba, nemam staklo desno. Kako da promijenim to? Nemam para da to sudi ili mi žiran, makar budi steglo, brate, sa svih strana. Trebam pomoć od jarana, banka neće kredit dati, pustit će me da se patim. Ja sam kokus bekrija, maka mi ko tepsija. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zašto u ovoj vukojebini sam ja odrasto, gdje ne smiješ reći da si drugačiji glasno? I zašto ovdje oduvijek je bio zastoj? Ja ne razumijem to. Nemam para da to sudi ili mi žiran, makar budi steglo, brate, sa svih strana. Trebam pomoć od jarana, banka neće kredit dati, pustit će me da se patim. Ja sam kokus bekrija, maka mi ko tepsija. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Tema dana sa Barbarom i Eldarom. Nastavljamo, odnosno vraćamo se u studio, nastavljamo s temom dana na talasima TK radija. Poštovani slušatelji, svi vi koji ste nam se nešto kasnije priključili, kazat ćemo da je s nama u studiju ekonomski analitičar i
magistar ekonomskih nauka Admir Čavorić. Dakle, mi smo u ovom prvom dijelu govorili o ekonomiji uopšteno, ali posebno smo se osvrnuli na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji nam je evo jučer konačno i odobren, odnosno dobili smo zeleno svjetlo, za nekih mjesec dana će sve to biti fino i potpisano, pa evo, zanadati se, a prema onome što smo čuli da u biti za našu ekonomiju bi trebalo da dolaze bolji dani, sve je naravno... Šanse dolaze, sve do nas, hoćemo li to znati iskoristiti, vidjet ćemo, ali evo, na svu sreću imamo ipak neku podršku i susjedne Slovenije i Hrvatske koje su evo sve to prošle. Za sada je sve to i više nego iskreno, dakle zaista se trude da onako budu dobri susjedi i da nam pomognu da prođemo sve ono što su oni prošli. A mi ćemo, Barbara, u nastavku, jel tako, poslušati drugu anketu koju su pripremile kolegice s fakulteta žurnalistika, dakle Filozofskog fakulteta, odsjek žurnalistika. Tu su kod nas na praksi. Da, mi smo ih danas nazvali 3M. Evo, 3M su, da, Merima, kako ide, nemamo taj papir, ja zaboravljam imena. Odnijele su nam papir. Ali nema veze, to smo uradili na početku. Oni su napravile praktički 2 ankete, jednu smo pustili na početku emisije, a za ovu drugu je upravo došlo vrijeme. Da, a samo da kažemo da su građani govorili željeli smo da ispitamo šta misle građani o tome moguće najavama koje su bile u medijima proteklih dana. A ovo je vezano za električnu energiju. O pojeftinjenju električne energije za socijalne kategorije, pa smo evo pitali da li građani misle da bi socijalne kategorije generalno trebali imati niže cijene tih usluga, a i ko jesu u stvari socijalne kategorije, i tu je bilo dosta zanimljivih odgovora. Treba plaćati manje od ostalih građana zbog toga što su težim položaj nego ostali građani našeg društva. Smatram da socijalno ugrožene osobe trebaju da manje plaćaju dadžbine. Ne trebaju uopšte da plaćaju, država treba. Treba to da bude, ali nije to tu. Nije da ne smemo da bi se to kao penzioneri malo smanjilo, kako se ne bude lično tu, kako ide, znaš. Ali po tim svim pravilima ugroženi su i oni koji nije penzioner, ali ne plaća, kada je čovjek na birovu nije zaposlen, tako tisto. Moram kazati, građani su bili dosta analitički raspoloženi, pa su evo neki govorili o tome koje jesu socijalne kategorije, drugi su čak dali vrlo interesantno zapažanje da bi država trebala plaćati socijalnim kategorijama. Meni je dosta također u Bosni i Hercegovini teško odrediti koje jesu socijalne kategorije, manje ili više. Pa više od 50% građana bi moglo potpasti pod neku priču, nažalost, o socijalnim kategorijama. Šta vi kao ekonomista mislite generalno o uopšte mogućnosti takvog jednog formiranja cijena za tu kategoriju? Ja ću se samo još kratko ubaciti sa podpitanjem da li je rješenje evo upravo ovo što nudi, odnosno predlaže nadležno resorno ministarstvo federacije, ili je možda rješenje u formiranju nekog fonda ili nečega, evo zanima nas super pojeftinjenje, odnosno sniženje cijena, da, ali da li na ovaj način ili neki drugi? Pa gledajte, ja mislim da je možda na kraju građan u okviru ankete možda i uvidio situaciju, postavio dobro, odlično pitanje koje ste vi kazali ko su to socijalne kategorije, ali odmah ovdje moramo se ograditi u start kazati ovo nije ekonomsko pitanje, ovo je više političko. Da, upravo tako. Kod nas je svako pitanje manje ili više političko. Socijalno, pa mogli bi ekonomski reći marketinško pitanje u smislu političkog marketinga. Dakle, ekonomskog uporišta nekog nema, ne vidim. Duboko sam ubijeđen da bi se pojavilo. Znači, jer gledajte, vi vršite u stvari, moramo opet to nazvati pravim, vršite jednu, ajde kažemo, ekonomsku diskriminaciju u tom slučaju u odnosu na određenu povlašću, znači činite jednu dio populacije povlašenom, drugi dio ne, diskriminirate ga u smislu da mora plaćati veći iznos za eto, konkretnu električnu energiju. I ono u startu moramo opet kazati, u ekonomiji nema, jednom je Friedman Nobelovac kazao, nema besplatnog ručka, što znači neko mora to platiti u konačnici. Da. Znači nema, kad kažemo besplatno nekom dajemo ili dajemo nekom, ništa nije besplatno. Ništa nije sve košta, evo, nema mislim, ništa. neko mora platiti I u tom kontekstu prije svega tehnički smatram, znači prvi razlog je tehničke prirode, smatram da je tehnički dosta teško izvesti navedeno.
Naravno, iz konteksta političkog marketinga dojma se super i naročito u kontekstu Dojma se izbora. super i jednostavno. Jednostavno u kontekstu da. izbora. Mislim da je ovo, ako bi ja kao političar ovo radio, ja bi to radio pred izbore, onda da očekujem glasove. Znači, naročito možda ti kategorija što bi dobili jeftinu električnu energiju. Sigurno bi bilo glasova. Naravno, definitivno, znači, iz prvog i tehnički je teško, prije svega utvrditi koje su socijalne kategorije, kako u stvari posmati. Jedan građanin je dobro kazao, znači šta socijalne, da li su socijalne, ja postavim jedno drugo pitanje, da li su socijalne kategorije one što država vidi njih kao socijalne kategorije ili zaista što jesu ljudi socijalne kategorije, ali nisu registrovani, znači nisu registrovani, jer imamo toliko ljudi na ulicama koji nisu registrovani od strane nadležnih organa od strane države i kroz prizmu, kroz oči države, kroz oči papirologije, oni nisu socijalne kategorije, a u stvari predstavljaju ljude koji su najviše ugroženi. Ja odgovorno tvrdim najviše ugroženi i umiru na ulicama. Znači ti ljudi. A imamo i ove na ulicama koji itekako dobro zarađuju profitiraju više nego, a isto tako se podvode pod. A imamo s druge strane, slažem se, apsolutno, imamo s druge strane ljudi koji se od strane države vode kao socijalne kategorije, ali u stvari nisu, ako uzmete stvarno kroz neformalnu ekonomiju, zarađujete kako. Znači, dosta je teško tehnički, dosta je teško to raditi. Onda, hajde da utvrdimo ko su socijalne kategorije. Pretpostavka ne možete pokriti sve socijalne kategorije u Bosni i Hercegovini. Sada koga izabrati? Ko nam je važniji? Da li nam je nezaposleni, da li je važniji od samohrane majke ili ono ko radi za minimalnu platu od penzionera? Ko je u stvari ta osoba koja treba to da dobije? Tu dosta bi došlo tehnički, znači, problema. Ali s druge strane je po meni moralno, znači, i ekonomski jednostavno, mislim, pogotovo ne vjerujem da bi značajne razlike to radilo, pogotovo kod električne energije. Jer gledajte, vi električnu energiju trošite shodno vašim, znači, imate slobodu izbora pri trošenju električne energiju u smislu da možete ipak planirati i diktirati skupa jeftina cijena električne energije, zatim termini trošenja, kako ćete više hoćete koristiti uređaje koji više manje troše. Znači imate tu slobodu. Možete vi kao građani utjecati na to. Sami sebi koristiti. Sami sebe da kažemo da vršite određene uštede i tako dalje. I mislim da onda ova ušteda da vam dadnu po povoljniji, mislim da ne bi nešto efekata imala da se poboljšava. Izvinjavam se, je li bolja jeftinija električna energija ili diferencirana stopa PDV-a? Diferencirana stopa PDV-a se isto opet politički opet je političko. Gledajte, opet je diferencirana stopa PDV-a, iako građani smatraju da to je ekonomsko pitanje, opet je više političko pitanje, opet u kontekstu političkog marketinga. Koliko god zvučalo ekonomski. Koliko god zvučalo ekonomski. Dobro, evo, tek će sljedeće godine općinski izbori, pa jer duše kod nas kampanje nikad nije kampanja svake 2 godine su nam izbori. Jer vjerovatno da sam u policiji, ja bi promovirao to i kazao diferencirano iz poskupljenja, da sam u policiji, ali opet kažem kao ekonomista moram kazati čisto je znači političko. Dobro, neki su potezali tu pitanje i u stvari ono se spominje u kontekstu najave za povećanje PDV-a, ukupno povećanje, jer gledajte, budžeti su deficitarni. A šta to znači? To znači da treba više, iako znači PDV je zlatna koka poreznog sistema Bosne i Hercegovine, opet nam nedostaje. To je to punjenje budžeta o kojem smo govorili. Sada, opet nove lične karte, novi pasoš. I šta se u stvari, šta se diferencijacijom stope PDV-a želi postići? S jedne strane želi se povećati znači porezni prihod od ostvaren po osnovu PDV-a, želi se povećati da se napuni znači budžet, a s druge strane dobijate jeftin politički marketing, jer to bože brinete o građanima i tako dalje. Međutim, osnovna je briga, ali ne mora znači da će biti da se desiti, ali osnovna je namjera je u stvari povećanje budžeta, punjenje deficita budžeta. Osnovna namjera znači diferencijacije stopa, jer ćete vi povećati u konačnici. Sad hoću da kažem, ne mora značiti da će najviša stopa biti 17%. Naravno, i priča o smanjivanju znači troškova određene životne navice je u stvari samo pretpostavka. Jer kao što sam kazao, u ekonomiji možete samo baratati sa pretpostavka. Nemate egzaktnih podataka. Ako ćete vi smanjiti PDV, ne mora znači da se smanjiti cijena. Ne mora. Ko što mi evo znamo, pratite po naftni, znači kako sporo reagujemo, znači naše tržište naftni derivata. Brzo reagujemo kad raste cijena nafte, ali znači nemate, da kažemo, uzročno posljedične već, što znači spala je cijena nafte u svijetu, ali dosta sporije spadalo. Sporo ili nikako. Sad da mi na sve ovo čini mi se da nekako najveće u glavobolju, pa moramo kazati možda i našom krivicom, ali nije se moglo drugačije. Požurili smo mi i poletili nekako svi
prema bankama prije nekih 15 godina je to otprilike krenulo, naravno sve nakon rata, svašta ti nešto treba, neko da riješi stambeno pitanje, neko da kupi nešto što mu je trebalo, neko zbog ovoga ili zbog onoga i onda su se nekako, čini mi se, ne baš analizirajući sve detaljno i bez nekog pretjeranog razmišljanja upuštali u kredite koji nisu ono kredit godina, dvije, nego 15-20 godina i tako dalje. Politika banaka je takva kakva jeste, ona se nekako mijenja pomalo, sporo, no te kamate i kamatne stope, znam kad smo uzeli kredit, pa dok onda kreneš, dok vratiš te kamate, dok dođeš do te takozvane glavnice, već je prošlo jako puno. Zanima me, evo, komentar, inače ta politika upravo banaka koje to radi, no prije toga čini mi se da Zlaje reče da imamo nekoga na vezi. Halo, lijep vam pozdrav, dobrodošlica, u temi ste Dana TK radija. Dobar dan. Izvolite, da pozdravim baš vašeg gosta i takvih tema, zaista nedostaje, ako može, dva pitanja da mi... Dva pitanja, evo, dobro, kažete. Baš slušam... Samo molim vas isključivo vezano za temu, uzmite u obzir da je naš gost, dakle, ekonomski analitičar, pa evo o tome govorimo, nemojte nas u politiku bacati, molim vas. Upravo dobitnik Nobelove nagrade, američki Joseph Stiglitz, sigurno zna profesor. Da, zna, evo ga. Evo. On je, malo prije vaš gost je rekao da će tehnologija, navodno, razvitak tehnologije i inovacija svakako bi trebao da doprinese napretku ekonomskom, tehnološkom i to je svakako za pohvalu inovacija. Ali ja se pitam, to je prvo pitanje, da li sa ovakvim obrazovnim sistemom i malom stopom izdvajanja za nauku i sa školama iz perioda austro-ugarskog jugoslovenskog perioda možemo ozbiljno računati na tehnološko-ekonomski razvitak, jer u samoj Americi sa rastom tehnologije su narasle, nažalost, nejednakosti u samoj Americi. Narasle su nejednakosti, kapital je otišao u Holandiju, Englesku, bogatije Kanadu, bogatije zemlje i tako dalje. Dakle, to je prvo pitanje. Dobro, drugo pitanje. A drugo pitanje odnosi se na to da li možemo sa ekonomijom, uopće generalno kod nas u svijetu, planetarno gledano, da li možemo sa ekonomijom baziranom na fosilnim gorivima, to je fosilnim gorivima, na ugalj, nafta, jer recimo u samoj Americi je zabranjena gradnja termoelektrana, jedno kod nas u Kini, poneka elektrana u Njemačkoj, ali to ima sa visokim stepenom korisnog dejstva, uređenim zakonskim sistemom, ima efekta. Dakle, uopšte da li možemo sa tehnologijom iz vremena, kod nas, iz vremena Roberta Schumana, kad je ovo iz 45. tehnologija koja nije updateovana, 100% nije sigurno updateovana. Znači, možemo ozbiljno računati na brzi oporavak, jer sve ove pare kad potrošili samo na usavršavanje tehnološkog sustizanja tog koraka, jednostavno po meni je dokazano da ekonomija i tehnologija bazirana na prljavim fosilnim tehnologijama, ona povećava nejednakosti, brzo stvara, dakle, bogate i siromašne. Jer vi ste sami voditelji dobro primijetili, mi smo krenuli u početku post-Daytonskog bolesti sa takozvanim slobodnim tržištem. I ovo dobro ima napredaka, ali ima sigurno i nejednakosti u koji nejednakostima koji sasvim jednostavno, eto, volio bi čuti vašeg... Ja ću vam se zahvaliti, vi ste naš stalni slušatelj i uvijek vrlo pažljivo slušate emisiju i imate vrlo jasna i pitanja koja su utemeljena i puno vam hvala što ste svaki dan uz temu dali. Hvala vama, prijatno. Prijatno. Da se zahvalim prije svega na slušalcu koji je dosta informiran u vezi teme i dosta su interesantna pitanja. Krenuo bi zadnjeg pitanja. Ne možemo, znači šta ne možemo? Ne možemo se bazirati ekonomijom. Ne možemo biti konkurenti. Jeste, ne možemo biti konkurenti. Gledajte, opet malo provociram, naši rudnici, što se mi kunemo već 50 godina u te prirodne rude i to, nisu konkurenti u svijetu, to trebamo priznati. To definitivno. Skoro su bila istraživanja, znači na jednog rudara
brodara iz Poljske, dolazi 7 brodara iz Bosne i Hercegovine. Što on to govori? To govori u stvari da opet nije ovo ekonomska priča, već je to više politička, socijalna priča, da želimo u stvari da ljude... Socijalni mir se kupuje. Socijalni mir, da zaživimo u rudnicima, da imamo 7 brodara umjesto što možemo imati jednog brodara, znači to nema veze s ekonomijom. A druga stvar, i to je slušalac dobro primijetio, gledajte, Njemačka, razvijene zemlje zapada, napuštaju, u stvari prepuštaju nerazvijenima da se bavi prljavom tehnologijom, prljavim izvorima energije. I tako Njemačka je znači zaključila da je stvari jeftinije uvoziti ugalj iz Brazila nego proizvoditi vlastiti ugalj. Da. Što znači da su odlučili... Ako je Njemačka shvatila, onda je tako sada teško je to, ja razumijem, teško je to javno i kazati, teško je sad to, na primjer da ste vi predsjednik izvršne vlasti, teško je da ste ministar, na primjer u nadležnom ministarstvu, kažete vi, slušajte, mi jednostavno nismo konkurentni. To nije budućnost. Znači, to nije budućnost, naročito na izborima, izgubit ćete sljedeće izbore, ja garantiram. Vrlo ubjedljivo. A prvo pitanje, kratko ću govoriti, obrazovni sistem itekako, znači, nije pripremljen za tržište rada i to na tu temu postoje brojne studije. Mislim da je kolega Erol Mujanović, Think Tank Popular i brojni. U prošloj godini imali smo na bezbroj istraživanja na tu temu, naročito u kontekstu nezaposlenosti mladih. Jednostavno, obrazovni sistem ne proizvodi kadar koji je spreman za tržište rada. Ja mislim da je u organizaciji čak bila u okviru jednog izvještaja jedan bosanski paradoks na tržištu rada, gdje u stvari izgledašca kompanija kaže da nema radne snage, znači nema potrebne radne snage tržištu Bosne i Hercegovine, gdje imate 57,9% nezaposlenih mladih osoba. A nema, znači u tih 57,9% nezaposlenih nema potrebne radne snage, odnosno potrebnih vještina, znanja, koji su trebali dobiti kroz sistem obrazovanja. Što je paradoks, znači u državi gdje imamo toliki broj nezaposlenih da nemamo i onda moramo uvoziti, znači iz drugih susjednih zemalja ili negdje drugo da uvozimo mi radnu snagu, a u stvari je velik broj nezaposlenih. Osnovna, i tu bi završio u stvari sva relevantne studije iz oblasti nezaposlenosti, tržišta rada, bacaju krivicu i vraćaju krivicu upravo na obrazovanje, odnosno obrazovni sistem. Vraćaju priču na početak. Da, i mislim da smo mi, možda smo to čak naslijedili iz prethodnog sistema, da imamo taj takozvani fetiš diploma u smislu da ljudi ne ganjaju znanje, vještine, već ganjaju diplome. I, nek stoji na vitrini. Nek stoji, a gledajte mi, ja sam i sam imao kompaniju, znači 3 godine vodio privatnu kompaniju, gledajte mi, kada neko dođe, i znam kolega privrednika, kada neko dođe sa diplomom, to ništa ne znači. Mislim, možete 1 mjesec raditi s tom diplomom, ako su 1 mjesec ne pokažete da to znači. Znači, privatni sektor automatski vas izbacuje i niste konkurentni. I to je na zapadu već, znači, pa gledajte Bill Gates i ovi ostali, niko nije završio fakultet, znači. Znači, ti ljudi vodeći... To ne znači da ne treba... Naravno, ne znači... Da ne treba mijenjati sistem, a prakse nema. Evo, mi sad gledamo studenti koji dolaze, evo mi smo poprilično iznenađeni da imamo studente koji pitaju, evo već 3. dan sam ja itekako prijatno iznenađen, pozitivno, jer se sjećam prošle godine kad su ljudi došli i nakon 10 minuta kad sam pokušavao nešto da objasnim, pita me momak kad ćemo kući. Znači na pauzu, međutim evo ovo je 3. dan kako nam dolaze studenti i Barbara i ja smo, evo onako čisto da malo to prokomentarišemo, jako prijatno iznenađeni, jer su djeca zainteresovana, djeca hoće da uče, stalno nešto pitaju, pa čak imam osjećaj da se i nameću, evo, pa kako onda čovjek da im ne izađe u susret i da evo izdvoji dodatno vrijeme, a mi izdvajamo evo cijelo vrijeme dodatno vrijeme da im pomognemo, jer im je stvarno praksa jako bitna. Pa gledajte, i to upravo moraju da rade, jer visoko obrazovanje fakulteti jednostavno... Tako postaju konkurentni na tržištu rada. I moramo priznati, znači visoko obrazovanje nije garant za zaposlenje, već je u stvari samo povećava rizike, povećava vaše u stvari šanse, a smanjuje rizike da ćete dobiti posao. A ne mora da znači, ne mora apsolutno da znači, nego samo želite da se jednostavno investirate, isto kao negdje investirate, želite da se osigurate od rizika, od nezaposlenja. I to je jedina suština visokog obrazovanja, a nije garant za zaposlenje. Ja volim uvijek navoditi primjer jednog diplomanta, znači u stvari završio je, znači diplomirao u Sarajevu i na ceremoniji dodjeli diploma, student, znači koji završio u stvari, kaže... mislim da je TV SA snimala taj prilog, kaže ja sam uradio svoje, sada je red na državi.
Nešto što moje kolege, na primjer, zapadnih zemalja apsolutno ne razumiju šta sada je riječ na državu. To znači, jer mi smo naslijedili, idi osnovna, završi srednju, ti radi po PES-u, školski fakultet i dobit ćeš posao. Ne mora značiti. Možda se neko desi da završi osnovnu i bude bolji i uspješniji od vas u životu. Ali to apsolutno nije nepravda, to je jednostavno jer gledajte, najljepša stvar kod ekonomije jeste da uspijevaju ljudi koji zadovoljavaju druge, odnosno tuđe potrebe i želje. Dakle, onaj od nas ko bolje zadovoljava tuđe potrebe i želje, drugi ljudi, svojih sunarodnjaka, on će biti uspješniji i konkurentniji na tržištu. I to je najveća pravičnost u ekonomiji. Znači, što bolje vi odgovorite na potrebe i želje drugih ljudi, vi ćete uspješni u ekonomiji. Evo, imamo još samo dovoljno vremena da kratko prokomentarišemo brzo, baš nikad brže čini mi se, jer je jako zanimljivo. Kratko da prokomentarišemo banke, evo na tome smo stali, ta njihova politika, kamate, hoće li to u narednom periodu, naravno kako se bude, a nadamo se ekonomija malo stajala na noge, krenulo se sa otvaranjem... Što sam rekla, stabilizovala i pridružila. Novih radnih mjesta, nadamo se i tome, pa koliko god daje, ali neka je. Evo, pomoće malo i novci iz Europe, malo i to. Ja se nadam da ćemo se, pa nismo valjda tako najgori kako se priča, evo ima ih dosta koji hoće i žele i jedva čekaju. Kakva je situacija tu s bankama? Ogulile su nam dušu, evo do sad imali šanse da malo prodišemo, da evo i kad uzmemo taj kredit, da taj kredit bude, dobro, ne bi banka bila banka da ne zaradi, ali evo da to ipak bude, prežive korisnici da to bude, da prežive korisnici kredita, evo upravo. Prije nego što krenemo ovako sa negativno, znači u vezi, ajde da kažemo, negativnog razmatranja vezi banaka, čisto samo da kažemo koja je svrha financijskog sektora, odnosno bankarskog sektora u 21. stoljeću kad govorimo o ekonomiji. Osnovna svrha jeste da u stvari vrši prebacivanje novca između novčano suficitarnih jedinica do novčano deficitarnih, što znači da je banka u stvari nalazi se kao poveznica, kanal odnosno financijski sektor, ne samo banka, može biti berza i tako dalje, nalazi se kao poveznica između onih koji imaju viška novca, ne znaju šta će s tim novcem, i oni koji u stvari nedostaje novca. Sad, oni koji nedostaje novca obično želi taj novac kako mogli investirati da oni onda postanu van, da budu suficitarno novčano. Problem se naravno i pojavljuje se problem kada u stvari to nije motiv novčano deficitarne jedinice, već novčano deficitarna jedinica želi dodatni novac čisto kako bi dalje išla u dubiozu, kako bi išla u deficit i tako dalje. A to su u stvari ništa drugo nego potrošački krediti, jednostavno korištenje bankarskog sektora kako bi se u stvari zadovoljila trenutna ili neka dugoročna potrošnja. Zato kažemo, u svakom slučaju treba opravdati investicione kredite, razvojne kredite i to je u suštini u konačnici izvorno praiskonski banka, krenemo od Italije, ranije u srednjem vijeku je nastala tako, da je povezivala, znači, privrednike, kasnije se normalno na fizička lica prebacila, ali u tom kontekstu trebamo kazati da ima pozitivnu ulogu i sad je do nas, znači, kao fizičkog lica, kao korisnika bankarskih usluga, kako ćemo mi ja nekad volim kazati, znači, na mikroplanu banka je neutralna, isto kao nož, sa nožem možete mazati krišku hljeba, ali možete ubiti čovjeka, znači, nije nož krije šta ćete vi raditi s njim. Isto tako banka govori o fizičkom licu. Sada već na makroplanu bankarski sektor može, znači, naročito kad govorimo u privredi, zbog visokih kamatnih stopa, može da optereti privredni sektor, jednostavno cijelo društvo strada. Zašto? To je jednostavno problem današnjeg monetarnog sistema koji se temelji na ovom centralnom bankarstvu, gdje se, upravo posljedica i Švicarci i skorašnje najave o povećanju... Sad moramo naći neki Švicarci i eurarci. Eura, u stvari, sve uzrok, kad ide preiskonski, jeste djelovanje, janarsko djelovanje Evropske centralne banke, koja je u stvari odlučila da upumpa dodatni eura u ekonomiju, nadajući se da će privreda to iskoristiti kako bi došlo do ekspanzije u privredi. Znači, ali mi smo dali monopol, to je Evropske centralne banke, odnosno građani EU, da to može raditi. I upravo se savremeni, znači, teoretičari iz monetarne sfere sugerišu da je čitav problem ne samo u Bosni i Hercegovini, čitavog svijeta, u stvari to što imamo centralne banke koje mogu raditi šta hoće. S druge strane, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, mislim da je problem također što imamo jedan oligopol, znači nemamo zdravu slobodno tržišnu konkurenciju, jer probajte, slušalci nekog, proba registrovat banku.
I vidjet će onaj o čemu govorim. Znači, nemamo slobodno tržište. Tu imamo jedan oligopol gdje je stvari taj bankarski sektor, čak oni imaju svoju agenciju, a šta je agencija, nego ništa drugo nego esnaf, kartel. Znači, gdje god imate udruženje, gdje god imate neku agenciju ili sindikat, znate, tu ima zaštite. Da je to zaštićeno i da ne može svaku postati registrovati banku i postati banka. Možda ja kad postanem milioner iz svoje ulice, da onda i banku registrujem. I to je osnovni problem. Imamo taj oligopol i oni su tu zaštićeni, znači zaštićeni zakonskim regulativama i onda u stvari vi ne možete konkursati i imate statičan. Gledajte, ono što je još interesantno, u BiH rijetki su slučajevi da banke propadaju. Da dolazi nove banke i da propadaju. Uglavnom propadaju korisnici bankarskih usluga. Da, upravo. A gdje god ne imate, znači, takav sistem, takvu industriju gdje će se brzo i propast, ali brzo će ući novi igrači, onda nešto tu ne valja, neki je problem. A gdje je problem? Zato što su jednostavno zaštićene. I onda ne možete ulaziti. Evo, na primjer, mislim, u kontekstu moram tu spomenuti islamskog bankarstva, imamo nekoliko islamskih banaka koji se deklarišu kao islamski. Naša regulativa ne poznaje te u islamskom bankarstvu. Znači, ne možete vi registrovati u BiH banku koja će poslovati na islamskim načelima, a možete prije u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, regulativa zakonska ne dopušta, ne daje priliku da konkuršite s tim uslugom. I on neki drugi, ne mora biti islamski, bilo neki drugi model bankarstva, mikrofinansiranje i tako dalje. Znači, jednostavno tu... Zatvoren sistem. Sad, ako god mislim, u javnosti je lako, dosta je lako opravdati zatvoren sistem, kaže se, nemojte vi dozvolite nama, mi ćemo upravljati sigurnije i tako dalje. Ja se volim našati, Bill Gates kad je postao, znači iz garaže, kad je djelovao, on je vjerovatno favorizirao slobodno tržište, otvoren sistem. Kad je postao Bill Gates milijarder, onda ga je zatvorio. Onda je sigurno kazao, ne može svako proizvoditi ovo. Trebamo samo mi koji smo to se desilo kod nas, nažalost, u bankarskom sektoru i tu imamo... Monopolizacija, dobili smo oligopolsko tržište gdje su oni međusobno, znači oni moraju biti članovi agencije za bankarstvo, to je kartela. Moraju se međusobno, znam se sada da svi pekari u Tuzli da moraju biti članovi jedne asocijacije pekara koja će diktirati cijene svih pekarskih usluga. To imamo na tržištu bankarskog sektora, što je dosta problematično. Im je onda pecivo dosta skupo. I skupo, sad ja opet kažem... Govorimo o bankarskom pecivu. Naravno, i sve se svodi na ličnu odgovornost. Ja tu uvijek apelujem građanima. Finansijska edukacija i imamo dosta besplatnih servisa. Europska unija čak finansira u mikrozajednicama. Znamo u Tuzli da postoji dosta čak besplatni kontakt telefona, ličnih savjetovanja. Molim vas, financijski se educirate. Jer ako gledajte historiju, na primjer švicarske afere Švicarca, zaista nevjerovatno kako su ljudi dizali kredite. Mislim, naravno, teško je sada, mi smo svi generali poslije bitke, ali opet kažem, moralo se, mislim, sve mora biti ugovor. Faktički su potpisivani nepročitani ugovor. Naravno, a mora biti ugovorno definisani. Gledajte, vi ako imate više od 18 godina, ako ste punoljetni i ako ste zdravi, znači mentalno zdrava osoba, podrazumijeva se da imate taj faktor lične odgovornosti. I u ekonomiji, u pravu, u pravnici možda bolje znaju. Da jednostavno, ako ste potpisali, ako niko nije krivotvorio vaš potpis, vi ste potpisom stvari odgovarate za taj potpis. Odgovarate isto kao što dijete, ako nešto učini loše, on odgovara pred svojim roditeljima. Znači, zato, isto tako i vi. U konačnici trebamo malo tu nismo, mislim, ne samo mi, hrvatsko društvo, oni su imali što se tiče švicarski, znači imali su dosta tu izmjena, kasnije se pokazalo stvar da pola ministara u vladi aktualno ima kredit u švicarcima, čak i premijer imao kredit u švicarcima i onda je logično zašto su oni malo tu više radili na tome. Naši, hvala Bogu, nisu imali. Pa dobro, baš je fino čuti da našima nisu trebali krediti. Koristi kredit. Da dijeli sudbinu građana. Evo, stvarno nam prođe brzo vrijeme i vidjet ćemo se mi, čini mi se, ubrzo ponovno u studiju TK Radija, zato što je ostalo još mnogo tema koje nismo stigli završiti. Vrijeme prolazi kako prolazi i neka prolazi. Hvala za izdvojeno vrijeme i evo sudjelovanje u temi dana TK Radija. Da, volim što se potvrdilo ono što sam na početku kazala, da mi volimo kada mladi stručnjaci upravo tako, to najviše volimo. Jer stvarno upumpaju jednu novu snagu u obrazloženja. Sad se nadamo da je ovu emisiju, odnosno da su ovu emisiju slušali oni koji dosta nejasno pričaju kad sjede preko puta s nama. Koji nemaju pojma sa životom, a nešto znače ili pokušavaju nešto, odnosno pokušavaju se pretvarati da nešto znaju. Znaš kako, ima snimak i ako nisu slušali mogu poslušati. Pa ako nisu, neka uzmu, neka malo poslušaju, evo, neće biti zgoreg. Još jednom hvala. Bićemo u prilici naravno razgovarati još i kroz informativne emisije, evo i ovako u studiju TK Radija. Poštovani slušatelji,
Evo, malo smo i Podsjećanja radi produžili. gost u studiju za sve vas koji ste nam se Da, kasnije naravno. pridružili. Bio je magistar ekonomskih nauka Admir Čavalić, ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Nama je bilo veliko zadovoljstvo, nadam se da je vama bilo ugodno. Također, hvala vam puno pozivu i nadam se da su slušalci uživali u stvari. Evo, sasvim sigurno je to. Hvala i slušateljima koji su pisali, evo, isto tako slušatelju koji se javio. Sutra, poštovani slušatelji, još jedna tema dana, četvrtak je, dakle sutra ćemo krenuti sa predstavljanjem ministara u novoj vladi Tuzlanskog kantona, dakle sutra prvo... A naslonit ćemo se na današnju temu. A odmah sutra prvo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Pripremamo i jednu malu anketu, pa ukoliko vas sretne neko od naših 4 studenata, jer ih toliko sutra ima, i pita vas šta mislite o turizmu, ima li turizam šanse ovdje i možemo li mi od turizma profitirati. Odgovorite na to Nemojte pitanje. ih zaobići i odgovorite im na to pitanje. Hvala vam za pažnju, na povjerenju. Vole vas Barbara i Eldar, naravno, i tonski je sve ovo fino zbrinuo Zlatan Grđić.